na chenye uongozi wa chama tutumana hatutaenda kafasi. Na asirante inaweza ona, nimewaambia kama President Kabila iko. Sasa anaweza toka kwenye iko anakuya Goma na anayo tutarudia nyuma. Mwafdeli kulifanyika makosa nyuma ya pale RCD napo kukafanyia makosa arikichona ababwira kuona tunaikala hapa tukishobora kwinyagambura tugenda ni bitu benye RCD tumikaka kazi ya mzuri sana ni jubili rudia nyuma bikaribika lakini RCD tumikaka kuona akoti kashoboye kwihembera kagahembera kakavukamo CNDP kakavukamo M23 nuko nako RCD yari yarubitse. RCD tugomba kwishimira nubwo bwose bageze nyuma abayobozi bakaferinga, ariko hari ibyo bubatse byiza byo tukigendera mu munsi. Kuona sisi tukijenganga tunaanza SNDP kakuwa M23 kakuwa, ile yote ni matunda ya RCD. Leo chenye ninaweza kuambia hatutarudi nyuma, ibyaha y'amakosa baye abantu basubira nyuma kugira bayakosore. Uyu munsi akaga twahuye nako chenye ninaweza kuambia hii vita jo ya mwisho. Ni vita ya mwisho, hatuna vita nyingine. Ni vita ya mwisho yenye tunagombana ya mwisho juu amani ipatikane, abana bacu, abosukuru bacu, abazatukomokaho bose bazagira amahoro. Naba example nziza twe twahunze tugahungira mu Uganda kuko bitu bene tulijifunzia Uganda bya muzuri sana. Uganda hata ukwe president, hata ukwe general, hata ukwe nani, sasa inakuwa le 25 Desembre abantu bose baje mu cyaro banenda mu interieur kwabo. Hata mkubwa benye wanasikaka Kampala ni basaliwa Kampala, lakini kama kuna kuwa fete, kama kuna kuwa Pasika, kama kuna kuwa Christmas, kama kuna kuwa bonane watu wanaendaka mu interieur kwabo ku village natali. Usanga umuntu yarateye urutoki, yarahinze inanasi, yarahinze watermelon, yoro yinka, umuntu wese icyatekereza n'ijana. Na siye hapa ni kwetu, na sisi ni yetu, Nord Kivu ni yetu. Hatuwezi kubali tena tukwe sawa viongozi wenye wanaendaka cheza mamiziki Kinshasa wanasahau kwao. Chenye tunapaswa fanya ni kusema na charité bien ordonnée commence par soi-même. Tunaanzia kwetu. Tunajenga kwetu, ndio maana tuko nasema ndashaka mbabazi kibazo. Pone kuna kuwako uongozi haba